Tiga. Tiga. Cut. Tiga. 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 Tangan di mana, Bu? Tangan tanah buang. Mata yang susah buang. Tak ada yang kau di sana. Tengah kerja cepat dia tembus bang. Tiga. Oke, sini ke Bu. Mendeng ke tendi, Bu. Itiin na chong. Ganito lang piso ni. Bisa ka na. Ya Allah. Tiga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa baik lah kau bas? Tiga. Waalaikumsalam. Sampian mancing. Tiga. Waalaikumsalam. Sampian mancing. Sobong nih kak. Mari saya bebeng nih kak mancing. Tiga. Dupas tak kemarin dilako pe kake bas. Bili sesoki pe nang kake. Cek mulai tibu kina kana ro kake salah ku abot te kagak jadi merolo. Tiga. Ya dari mah boleh. Tiga. Ya dari mah boleh mancing. Celah diberiin pangeran deh dari. Tiga. Ya iya re bas. Kengkaro dumpan kake tetireng ketendi agak jadi merolo. Tiga. Itikal mancing. Sokor apa badan. Tiga. Kutala kor sokor. Tiga. Itikal na kak cing. Sokor apa badan bay. Tiga. Itikal mancing. Kutala kor sokor badan na. Tiga. Ongki mancing ano. Alengke keluar kopung mancing. Tiga. Oh iya 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 iya. Pak yang kak na apa kok bibeen maren dari ya. Tiga. Tiga. Derem dari kana. Ya aku mulai kalah unjan ya. Tiga. Pula kem tak kelar ngobai pak ko pelek kedina dari kana. Tiga. Tadi sih. Tiga. Dulla Basruddin dari kana. Kun ketendi pe oh di indar. Tiga. Ya tore tiga. Ya tore kak cing. Abu badan dia. Iya lah iya iya. Tiga. Iya kok mar ngalak ki buru deh keng. Nyambu helu. Keng kerungan apa gatel ki otak jok jenapar ya. Ya nyambu helu. Pan mate. Ya Allah. Tiga.
Iyalah, kok kayak goreng akan ki buri are. Tahu jajan apa? Kerungan ibu getel. Kok kapan kerungan lengan am getel kok usaha periksa biasa. Ya tore manci. Iyalah, iya. Mare ngalak ki buru kok dari ya. Kayak kerungan ibu getel. Ya tore manci. Cek dengan benih dek rumah kok kerungan tele getel pakun usaha periksa biasa kok ke dokter sepalis. 3. Cek kan degel lu cari ya era. Cek ruang akan nangkin tele usah sampai ke dokter spesialis. 3. Ong guna kaki mak pakun ke tendi, Bos. Tahu ya. Tidak remah kak cing. Tidak nyaman odi. Sekolah 3. Iya mage katon deng odi ria umpah turut saja naga kaki ceria lah kegeren selebro. 3. Cek rezeki tak. Terus. Cek rezeki tak pada yo. 3. Cek rezeki noreng tak pada kak cing. Pula ada retang rezeki. 3. Kaki tak tahu kok lambe i Bos. Siang kok pada ban kaki di lambe. Pada tak mulai di talon. Siang hari pada talon morono. Pengen jeri ya kok alhamdulillah setia. Tak bahagia kaki ria. Dek remah jere. 3. Imun kakek nyaman kak cing. Ki bisa ke toron di Malaysia kak cing. 3. Imun kakek nyaman kak cing. Ki bisa ke keluar tisa. 3. Imun ke kakek manci. Kak cing. 3. Imun ke kakek kak cing. Ki bisa ongke. 3. Imun ke kakek kak cing. Nyaman no diin. Ki bisa mangkal keluar tisa. 3. Dek remah ki buru agak deh. 3. Ya siap nyaman reng usaha Bos. Bi kaki sangku keng leka andi kan boing kok ya. Mangkat keluar ti sebeni keng kenyamanan. Keng bulan ko andi ketanggungan do we budi. Ya alhamdulillah saya bisa mempunga keluarga kok. Kok di enau be gak dari. 3. Mun mulana kok semangkat lambe pada olen lang nyelang. Ya alhamdulillah bila setia. Ki bisa no topeng kagak orang nak abe deh. 3. Ya beun lah nyaman kak ci. Yang mana ke engkau kak ci. Kutu mangkar ke luar tisa. Cek dina embu tanding tarang. Pulang ke TV. 3. Yang mana ke engkau kak ci. Kulik lepas sih. 3. Yang mana ke engkau kak ci. Kutu mangkar ke Malaysia. Wallahi. Terus me. 3. Yang mana ke engkau kak ci. Kutu ke mangkar luar tisa. Cuman kakak saya kakak laku usahanya laku deh ya dari majam ruah. Alhamdulillah. Pasaan tak mantau beng full sebulan. Telasan parengi sampurna. Alhamdulillah. Pasaan full sebulan tak mantau beng. Telasan parengi sampurna. Bisa sedekah ke bagian depan sedih ke tendi. Ya meskipun tak banyak karo sejuta para orang keng alhamdulillah ada yang bisa beri mak le pada tahu rasana tunyan reng soki deh. Alhamdulillah paring depak ketelasen. Alhamdulillah paring depak ketelasen. Ya pasaan nyamai sampurna full sebulan. Makanya kena sibuk di proyek. Ki bisa mendepak pasaan sebulan tak mantau bang alhamdulillah. 3. Assalamualaikum. 3. Waalaikumsalam. Baan hul? Kata jodoh nahul. 3. Okey kacing. 3.
3. Seboraan gak sih? Banyak saran kan kok. Ulang 3. Seboraan gak sih? Oh iya ul, iya ul. 3. Didimma banul. 3. Didimma banul. Sobong gak cing? 3. Keng kantoni kelas telasan. 3. Oh da iya ya ul. Mun mulana endengara mencari ibuku enang. Orang kesebu na pola saya ena. Ketetang ke dina repos saat ibu gula salah kala de ena. Da iya. Tahu aja apa saya keparlo. Tak mantau mandi ya. 3. Oh da iya ya ul. Mulana pong kampung dina re parak kapi gila saya ena. Da iya. Full saare gila re. 3. Oh da iya ya ul. Apa lah sih ibu lupa sih? 3. Oh, da iya ya ul. Ila karla banyak dina gila. Pong dina re kapi sida ena. Ila hanya malas telasan do dina ke be pemulihan bi orang dai. 3. Oh ingki kak cing. Pola lastani datang bujang telah kak sepakat. 3. Oh. Pola lastani bujang telas kak sekaci. Langsung kato. Ya iya ul. 3. Ya mun dina tada baja apaan hul. Bi orang ke be pemulihan do dina. Ul. Ul. Paul. Ul. Pula. Ken kopo kake ul. Orang lok-lokan di gelek tasan yargei. 3. Pola ken kopo kake ul. Orang lok-lokan tak san nyaut sekali. 3. Ya, Babas. Jangan kok bulan depan ngepus ya, Bas. Sorry. 3. Ya, apa beri waktu na full. Memberikan cerek argai cepat fokus ke main ada iya. Teti malah bikin cerek tak anu ada iya. 3. 3. Ya sabar kelu habin hul. Memberikan genre argai kelu. Cek pas fokus ke habin malah ada iya apa. 3. Ya sabar habin jeul. Memberikan cana argai kelu. Cepat fokus ke main sama lolo. Ya mangap Bas. Ya mangap Bas. Maaf Bas. Sering kumpulan teman seru ya tak kok lagi puro. Ya mar sabar habin jeria. Engkau tamu ya apa? Ya lah. Wei sabar kok. Sabar. Serbaan. Apa iya cong bang kok kenapa bi kaki kok datang denar? Oh iya, kaki terusan ki buri. Ya, kok cak tanya aki yo? Dek remah. Tolos. Astagfirullah. Kaki cong. 3. Engkau ul. Aslin kau tak setuju ul. Mun terusan ro memeni waktu na dirul. 3. Beni waktu na da aja deh Bas. 3. Ya, teng terusan terus sih. 3. Ya, teng terusan teng meni waktu noreng tedung. 3. Terus nih. Lepas sih. Yang darusan laguna. Teng terusan lagun Raul. Memeni bejen lagun ro. 3. Teng terusan lagun Raul. Teng meni lepas sih. 3. Terusan laguna bejen deng tedung ro. 3. Jadi mbak bedereng darusan bejen da tedung Bas. 3. Lagun Raul.
teng tuk petuk teng maren sobo lagun ro. Ku tak ganggu kau orang der. Bener. Ku tak ganggu kau orang der. Cek bejendeng tedung der. Ibenida iya bas. Dah boleh ngacir lah kerla anjuran. Sate boleh lah bulan. Ibenida iya bas. Cak dengan ngacir lah kerla anjuran. Dah boleh sate lah bulan pasang. Ye make wul. Mun menurut rokong wul. Mai ngaci wow. Ye make wul. Mun menurut hukum wul. Mai katon ngaci. Mau naganggu kau orang. Pada tak oleh wul. Ya bas. Makilah bener menurut hukum re. Ngaci aganggu karing tedung tak oleh. Ya cak potol sekali ngada. Ban boleh. Can akal lo bas. Lebih penting kan tedung apa ring ngaci dia. Ya tinang mak wat ban orang ngaci jeriang. Selangkok ban kita ngaci kibat merwat jeriang. Pola Roma kalaban bro kana orang ngaci jeria kok ban pa oleh hidayah. Kan ngiding akin apa pola ma oleh kancaran. Ban pole orang cetedung jere keng lang ala orok. Pala kentak itu ya kentak ngantok. Cak kilanya laki orang sing ngaci. Boleh bas. Mon mana ngantok engko bas. Makilah badare ngaci, makilah badare lentung. Boleh banjir. Boleh pak. Mon mana ngantok bas. Engko tu ngaci, makilah badare lentung. Boleh tak jaga. Mon mana ngantok bas. Engko baik. Mak kau turing ngaci. Badare tua kau tak jaga. Tapi jalannya lagi ring ngaci. Oh iya tiul. Apa iya bas? Logika na baik. Mungkin pada banta ganggu. Ring ngaci ganggu karing tedung. Ring tedung pada ganggu karing ngaci. Udah iya. Mun pada banta ganggu. Bener ki masuk akal tiul. Apa iya bas? Berarti kakek ceria senyara kencereng ku ngiding akhirnya ngaci ceria ya. Asli le. Salatan tarawih, salatan jemaah rahimakumullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallam. Banyak agak tak kebela kami sebenarnya. Agak rapat di posisi saja. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Agak cocokan imam saya diseru dari kana. Bahaya dari. Maliki yaumiddin. Dari tak ada ngadain imam saya kok beri Mekar. Dari. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Fadlan min Allah Ta'ala wa ni'mah. Ya Rahman ya Rahim. Fadlan min Allah Ta'ala wa ni'mah. Wa Ul, dari terus lagi ini dari. Ya, dari pancan kaki menyangkut mau ambut. Mencan kok ada iki hul beni di
posisi dari hul. Telo keringking kok cuma cengki burung. Agak ngata makin sedus cong. Dari dak iya bayi hul. Dari untur bayi mayu. Dari mereka terawih agak tak ikhlas. Dari hul agak tak oleh tahu kok enggak kira hul. Tino kok untur kada. Marin mis bejer aja. Kok pepe agni ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bas. Damai bas. Maga tak kuat, tong tu ada dua deh bas. Tahu, ya kira bau jenggap pider mere. Main turun. Mai kaki kade. Ayo. Tako marin aja tanya kau pas. Man. Dah ya bas. Marin ontor tila walat tolino manja. Iya. Ayo. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wal 'asri wal 'asri. Ikut apa? Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Astaghfirullahaladzim, la ilaha illallah. Udah makapi makmum. Pulang lagi tak empan. Duh lah. Kenapa kok makmum tak entos sih? Astagfirullah. Dari rumah kampung dinare. Jadi makmum berbe. Astagfirullahaladzim. Apa kepala orang dia macam-macam mulai hati ni. Aku kelupuk ngelasin tibi tu. Ada tu sekali. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. 3. Ku tak intin pak wasil dari terotiran lah. Pola mentang betang pola sangkulan sabel pola payah. Bas. Ayo. Ya. Bas. Ini mana ya, Bas? Ya, di timur, ada tengah terawih. Apa ya bola kakek? Ada nih ku TikTok ya lo. Dina macam-macam mau nih TikTok lo. Tak tahu pula aja bulan bahasa sih agak dari ya. Pamer-pamer beten. Tadi tuh sekali. Macam-macam bukan kok tiba gelak saya ngerti lah. Buri robas dina bas mau nih TikTok ya. Lepas ibung-ibung ngakin dek malah jangan co ancak berapa nama sero jong. Wallahi. Dai buru tabur kok kon mon dina ya. Lulu akhirnya dimaki buru. Ada ya di timur, ada tengah terawih. Kaki di mama tak ada ki buru. Ada umatan jeri jongkok borong bodoh ki buru. Di dimaki buru bas. Ya di timur nang kok ada tengah terawih. Kaki di mama tak ada ki buru. Di dimaki bas. Ya ada di timur ya ada tengah terawih. Di mama kok tang tele kaki ki ura terawih. Di kota. Tada tarawih elong ngajari yang kok tarawih jong jaga kerja. Itu mah kok tang tela. Isang kok tak tarawih di segi buru kok ngalle. Di sero kan mon capok rematik tak ning campo. Kok ngalle dah segi buru. Kasi bag abitan ngalle ke lejeng ngalle ke masjid. Apa dong ben lora ki buru kok. Nyaman jadi. Bes.
Terawihan oleh berapa hari lah bos? Tahu ki bura gak corak lah aku nur. Berarti kan oleh sekemi hari palingan lah. Bos, pasaan oleh berapa hari lah bos? Tahu kok ki buru sah terawih agak oleh sekemi hari ki buru bulan lah macam konot. Berarti aku oleh kore palingan lah. Bos, pasaan oleh berapa hari lah bos? Tahu. Pola lah. Lah. Tahu. Palingan oleh aku oleh kore palingan pasaan lah. Cek laki buru kok sah terawih oleh aku konot. Aduh, lah ngucap oleh akor lekor kana. Berarti petraan leleanam lah ya. Iya. Parah lah. Jadi Ya apa yoy? Ya gak kakek nyaman teng telasan yoy. Ya apa yoy? Ya apa yoy? Makai banyak abiin. Walah. Ya apa yoy? Kakek makai banyak abiin. Cek teng telasan bakunya ceng kunceng. bibir dong. Ih, kakek tak totang matu, Jong. Apa dek remah? Dek remah. Dek remah. Cek mau dinak mau apa kalan mau telasan bakunya ceng kunceng. Kan siapa? Ih, kakek tak totang matu, Jong. Muncul sak bisa rong arang kok tak bagi de esang, tak kok ketemuan benanaan. Cok ku tuh pas ceng kunceng, jadi ya, ceng kunceng. Taira. Apa iya, bos? Keng karo adat jaga jadi ro tak ningkel aku kapi. Make cak ocakane madura reng apa kalan bi oreng. Pakunde seceng kunceng. Senyatanya menurut hukum dero tak oleh. Karena aro ki beni mahram. Apa iya, bos? Keng karo adat jaga ceria tak ningkel aku kapi. Make cak ocakan laba kalan kuwa bi reng madura re pakun le seceng kunceng ting telasen. Agak ji tak ning torok kapi. Karena ji menurut hukum ki beni muhrim ki nangan. Apa iya, bos? Senyatana adat jaga ceria ku kening kelako kapi. Ku tak karo candeng madura. Mon reng apa kalan, mon tempo na telasan, are pa kunceng-kunceng. Tapi ajia mon menurut hukum, bos. Tapi menurut hukum, bos, aji pakun tak oleh. Karena reng apa kalan dia ki beni mahram. Hubungan de boy. Are kita oleh, bos, menurut hukum. Pun teleponan, aro tak oleh menurut hukum. Karena ki beni mahram. Boleh sampai ceng kunceng, bos. Boleh sampai ceng kunceng. Apa boleh sampai ceng kunceng, bos? Pas entara ke konvo kelepas nang wa duaan. Acur tak oleh. Pon teleponan bayi le tak oleh. Apa boleh sampai agak ceria, bos? Langsung jawab, bos. Kakek magak sekut yoy. Kakek magak sekut yoy. Aku hilaf, anjing. Aduh, ya Allah. Telasang kesalahan ko nang kana. Lako tak andi lako. Malah keng pada arean padi. Cek setedung tengah paduan kerubung rap-rap. Pik. Dia ada siapa temo? Arya Iya. Arya Nasrul An Rokib. Tadi potran Rocky. Tangkan celam be dari potran Rocky. Tangkan celam be segi badai pondok dari cong. Melas bunga benengkok kapi dari rumah. Beresen apa nih rumah nih cong? Alhamdulillah. Alhamdulillah saya. Abit tak ketemuan kok bana-bana cong. Bedengar sekitaran 3 tahun ri apa elang tadi kabar.
Tiga. Ada masih. Tiga. Engke ja abah cukup kejabaan kasang. Tiga. Kata engkau. Kata. Tiga. Kok kata berdasar kerempa ke kakak? Tiga. Apa temo? Tiga. Engkau ikon pakon raroki nara Rana Srulia. Tiga. Nara. Tiga. Tiga. Nara ning Tiga. Nara ning Nasrulia Tiga. Nara ning Nasrulia seneng kanan embeun. Apa? Tiga. Apa? Tiga. Ongkuan temo. Tiga. Tiga. Nom. Tiga. Nom. Engkau ya genda ni nom. Tenang ning insyaallah aku ni terima. Assalamualaikum. Dak remeng kok. Tiga. Ayo. Tiga. Engki no. Tiga. Gakili. Engki no. Tajuk jang. Tiga. Istirahat ambian. Tiga. Iya jong, cek leson lah. Kuno le meropu ya. Tiga. Apa jong? Punten no, keng agak di keparluan. Parlo apa? Wih, kado. Keng karo jong. Dalam mesin deh. Tiga. Keng karo jong. Kota aben nak kana. Mun bisa, beun medeteng tuana dari desa. Makle perempekan di dinas, makle cacan kakir bisa teku. Kota aben camu. Tiga. Ya monteng kana beun re cong bagus lebur kok salut ke beun. Tapi menurut adat sebeda roki korang dari membah beun ke tibi tak ngi besepo dari desa. Jadi mun bisa sepona sediri roman beun jatuh di pedeteng dena. Perempekan mak tu di mare. Tiga. Engki no, ki paring akin na ning kareng sepo. Tiga. Oh, iya jong. Ki tore gula ki kas anu. Iya. Ngiring no. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tiga. Nek. Kenapa, Pak? Tiga. Belum. Pagla beda nelpon. Tiga. Engki, Pak, malam mah. Tiga. Telepon ping seroda na sa tago ala nandi parlong. Senangkan, Pak. Iya. Ki. Tiga. Kok beda sekerempe ke kaki jong. Engki. Ya dah iya maksudnya beun biko seroda na ria. Beun biko benik troy popolong. Lah dia beun siapa kalan lah abid. Teti tako beda colon tetang kemerolo. Beun biko benik troy popolong. Makle lekasan di pikiran tua dah iya. Dalam magake siap pikiran iya. Tiga. Ki ngiring kasokan na. Tiga. Ki manabi gula ngiring kasokan. Keng
ki marengo ning kareng sepo. Mun masalah se kareng tuan na beun ji engko mara rempek labit lah. Engki. Sengak cong deh. Tiga. Ya kok motoran ni cong. Sambil jaga tibi bi kakeng. Polan mon dengan keluarga ria, kepalanya re beun. Fokus bancu beun ni ria, ya tergantung dari beun lah. Cek panjang sara akin ni ria. Ibu kon kok pasrah penuh kan ni ria ke beun ya. Ya tonton ke jalan coba. Kasih. Ya tonton ke jalan sebagus. Itu nama tadi berisah tuhnya sampai akhirat. Engki amin. Dan macam itu nama ndak sak beun. Cek. Ai bare sih. Cong lu dik. Itu nama ndak sak banjong. Cek ji kun tang parlo karo. Itu nama ndak sak banjong. Cek ji karo tang parlo. Engki. Nom. Minta rokok nom. Oh, iya cong. Ya. Nyon pareng nom. Ngucak matan cok iki. Nyon pareng nom. Iya cong. Rokok. Duh, lah. Kita pakabin rokok yang bongin. Bapolong boleh dari gemet tangtunya deh. Ki ngereng nom gula kasih. Oh, terus ya? Engki. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dana nih. Tiga. Anu nih. Engkau ngiding kapi apa sih kebenta beun benembu undi berindo. Betina lagi beun da iya ya. Tak bisa memenuhi. Tiga. Betina lagi beun tak bisa memenuhi apa sih kebutuh beun. Itina nih mak kerasa tibi beun cak dengan derole pelek na tibi. Dia masalah. Tiga. Dia mah tidak. Tiga. Ya cak asli nang kok lakar tak setuju nih. Beun sapen sano bener kok lakar tak setuju. Kengi bener rumah boleh cak dengan dero pelek na beun tibi. Tiga. Ya jangan kok sangku teti ke bunga na beun. Keng mempas tebelik dah iya. Dek remah lepasan. Tina sak kerasa aki tibi. Lawan tibi dia tak neng berburu kereng toa. Imun tang keinginan nih lambe beun roa. Jangan kok sangku teti benra siapa dah anan lora roa biko. Insyaallah mau nodi bandara insyaallah kau di beun jadi terpenuhi kapi. Itu sak rasa aki tibi setia. Tiga. Ya mun la setia nih engkau kereta dusepai ke lora. Dek remah kaca bela. Kembok ada apa situ tak kira beli utuh boleh. Tiga. Itu nama ndak sah. Tiga. Siapa dah mana? Mangga Mas Tuki. Dulu. Sambung dulu. Sana dulu. Ini mau kok pon dulu. Tiga. Dah tujuh dulu. Mungkin. Bubuk. Tiga. Kakek tadi. Ayi dah kang. Di dimah ke? Ayi jadi di jane ya. Mak burun datang di desa biasa di lauk. Tiga. Aku tak kerokun kaki stado ya. Cek engkau datang di kibaya ya. Tiga. Kibaya apa kibaya re?
3 Duduk dem gitu kan. Teng mate deh kan. Ayah ada jono ya. 3 Siapa mate? 3 Apa matra i mate. 3 Apa matra i teh kan. Mate. 3 Matra ilaken mar arwa. Apa iya? 3 Apa iya? Kok mata ngiding berat kan? Aku lagi entek siarakin ya. 3 Apa? 3 Apa? Kok mata ngiding berat kan? Aku lagi entek siarakin ya. 3 Apa mate siarakin nak kah? Cak dengan kau gelap pergi ngiding di suah. Wih. 3 Dah dem aja di kan. 3 Ya dari ya benih kayak ngerasan nanti ki. Kayak ngapenta. Ada di pelajaran kang kau bener ben kesalahan ria. Derwa ki masao di ruang. Karo bede colon tetangke melolong. Ting bede kelakuan ke tetangke, letak man ngop nyongop. Kelakuan apa? Cek ngarek padi, kelakuan bekong. Aro tak ada tadi deruna sekali. Bede make koloman, letak mantar intar. Paling karo mulai kolom na tibiin. Isi harakin melolong. Dari ki aku terlalu malam tak orang tak datang marah. 3 Ya pacerna engkau tak ngiding kesiaran segala jadi. Mulan kau tak kerentar, makin lemah teh telo kali kau tak entar sekali mon ka ring sorang jadi. 3 Jika kita indah iya kakak, tapi kakak tinggal mate aja orang cibi apa nama cibi. Ya tahu mungkin apa nama cibi panjang kaki jadi. Imon adalah kon neki odin laga jadi dong sebereng se kepola tak ling-celingan ke tetangke ngop so ngop jong. Imon kok mate wah kaki tado biko kentar nak ada. Nyara-nyara. 3 Ya tina deh kan. Mangga jadi kaki kapan tak barang kecoba kan gitu. Ben boleh orang nggak mate. Tina doa aki po ini selesai pola bade kok pura gak jadi lah. 3 Ya iya mon saga jadi ya teki. Kengkaro jan koro mak le pada tahu. Do iya. 3 Ya iya teki. 3 Ya iya mun saga jadi teki. Cengko benih ke ngerasanan ngeng karo madepak ke maleti pelajaran doang. Kan kok ben ke kaki ya. Tila mate mun pasti kentare orang bah mang lo orang tilaga jadi mun letade orang agak jadi. Keng NGO di in kelo cak apa saya ke bola cak mapunga ke tang ke cak nyake cak de remah. 3 Ya iya kakak. Apa? 3 Ya 3 ya iya kakak. 3 Ya iya kakak. Tina bola kok des apa bak malam ya. 3 Mak banget. 3 Aduh, 3 aduh. Mak mengantuk ki reng rasanan nek. Kedung dina apa kah? Aduh. 3 Leka terus 3 Kaki kaman. Anak kan dia bote dari kaki kaman. 3 engkau bi kaki ke bentai leka 3 Enje kaman kau tak benta kaman. Kok karo ngebele kena kan. Enje kaman kau tak benta kaman. Kok karo ngebele kena kan. Mak leti pelajaran do kena kan ande isa kengan. 3 oh iya Kaki mak ge cek pungan nak kamat. 3 alhamdulillah 3 alhamdulillah 3 Oh fuck. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Jak mun matra ini kena. Mata ki pura ajar kelenjaran. 3 Oh fuck. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Jago man beka matra ini kena. Jak mata ki pura ajar kelenjaran daro. Ya Allah.
Betul kok salah nilai orang kan. 3 Aduh. Cek bunga ada kak matra ini kan ya Allah. Moga-moga menteri paling terus ya Allah. Alhamdulillah. Capek barengi matel. 3 Alhamdulillah. Capek barengi Juni. Seding bolong lah. Apa kibuk lempu. Sebulan nakik repale. 3 Ini gue cong tak tak kere cong. Engkau bilang kita aja cong. Tak kele kang. Ya na tajun na. 3 3 Dem agak kele kang. Ada kang entar dena kawan nanti parlo kake kok kawan. 1 2 3 3 Kakek andi perlu apa le kang? 3 Ya ada kawan pernah nabi tak ketemu Riang. Udah gile mati. 3 Ya ya Allah. 3 Ya ada kamat keng bola nabi tak ketemu dong kok tele kerong ke kaki kamat. 3 Ya ada leka. 3 Icek lah karabit leka kota keluaran. Ngurusi capire ya saulen dari ya. 3 Banyak sih nama kecap pi kamat. Jadi dari oleh nah. Mari dari lah. Kita Utun capi setelah larang kamat. meniroman kaki gambar apa? 3 Ayo 3 Ita tahu kok mau nargen capi Roma deh kamat. Jaringan kok tak men-men apa ya setia. Karo naman sangkolan sendiri pak re kok karo merolo keni bini re. 3 Apa sih kelaku roman jeng gini kaki? 3 Ya ada karo jeng kelenjengan ke berak ke timur re kamat. Ya apa ke pola mau naga engko. 3 Oh dai leka. Emak pola kaki andi perlahan sudah nak ban ya. 3 Ya mon secerian lah karo bede kamat. Lah karan di parlo kok cek penting ke endi setia. Ita tahu andi bentak andi in endre katang parlo setia dia. Yang bulan kok cek foto na kamat. Kuota nganam tade tangan di. 3 Ya. 3 Ya iya leka. 3 Ya apa leka? Ya mun sakeran kok mampu dikibi kok bento kaki. 3 Ya dah iya kak mat. Engko roe Roma setian di kesakean kak mat. Tanggep paro cabok setu. Biko toro ya ted agina kak mat. Sedangkan engko ya tak saneku bese sekali. Bisa lah tahu tibi ban kok lah tak atani abi. Dan engko roa kok segala nintar dena. Siapa tahu ro bola nandi dah iya kok minta bantuan gelu. 3 Oh dai iya leka. Berempat 3 Oh dai iya leka. Anjir andi para lu berempat. 3 Oh de 3 Oh dai iya leka. Sekarang anjir butuh saya berempat. 3 Ita banyak mon parlo na kak mat. Paling lah 300-an ria. Cek karo keng matambe kok keng pulang tandi bese sekali deh. 3 Oh mun seka 3 mungkin dia bade Roma leka. Tina kentare ke Roma kok udah nak tak nyambi. Tunggu sabar kok tak nyambi. 3 Ya mon bedai Roma na kak mat. Ipola pas langsung dek sepoi mayu setia. Kok pulang pas langsung mangkat tadi dinak maren namun keng bede pesena. Oh iya. Ayo. Oke ngalan duk. 3 Ya iya. Bulan kok bang kira kan kawan. Jadi sahabat kok enggak ketemu. Oh. Bila sekarang saya abali aja ya. Ya iko tak janji temo keng insyaallah dari paling ngabit lah setengah bulan ria dah iya. Oh, itina. Bisa kelangkong itemo. Iya iya. Doa kita ngepak tertuli baras temo. Ya Allah, ya Allah.
Ambu sih. 3. 3. Alhamdulillah ya Allah, gara yang kedua saya capok tipu. Dari usaha nyari orang boleh dari mak lek genep oleh 1 juta dalam sehari karo kenteng-kentengan aja kan nyaman. 3. Perlu apa kakek kakak? Tak ceria, tangepak sake Romawi. Kakek apa? Capok seduk abid lah. 3. Dek melek siker. Mateng merengin cembese. Walah. 3. Dari magi bro. 3. Dek melek siker. Mata dia apa kelembek sekali. Pelakin kelopah aja di otak. Tak mau nyemu sekali dan nak. 3. Duduk mbak siker. 3. Mumun karongin jembese mak melemak ro. Beledang. Sasare gitu. 3. Bodoh make naga ya apa tak lu ngabua. Se tandi bese ya se beliau tahu lah ku dah mani bini se pakan nak masa pakan na duri hari ya. Tuh. Tak marsi keruan di otang ku. Tek lu kita lagi. Mak melemak menda ada. Nanti dibudin kalung nyerah. Tek lu sari. 1, 2, 3. Dem aga ketemu. Entar kak marsi kayak apa? Apa di? 3. Dem. 3. Entar dem aga ketemu. Ya antara kamar sika ya. Apa di? Kan di otang oleh sebulan ya tak lung majer. Pada bingko. Bani apa? Kaya. Berarti kita satu tujuan. Apa iya? Iya. Terus dia emar Emang iki kentari reng bareng wae. Beda emar. Kita nyaki di ruah. Takut kan kalau pai di ruah. Ayo. Nih, bareng-bareng. 3. Mak nak kana wah kana. 3. 3. Mak nak kana anwa kana. Mak apa sabareng telok do. Sing ngak bola keng ngaki otang do. Joko suami tegere gelu. Udah 3. 3. Aduh. Temongku kana. Oh. Adepin bae dari. 3. 3. Apa mak telegan ke telur kana apa kerampak kana. 3. Cek deng mengendeng kakek. Kakek pa melupa. Kakek andi otang. 3. Karian di otang. Otang eter-ter. 3. Bila sih nyerah aja deh. Ya benih keng tak nyerak asli nengko. Keng bulan ki perapaan tade benih keng buruh. Keng ki perapaan tade. Ibadi ya mau seseraan mendeng mengkro ketelo. 3. Di seporan kana engko benih keng tak nyerak keng engko andi ke musibah enjana imbu Roma. Tang bini setiap perapaan minta telak. Tang epak pakun kita beres. Ipesen di ber ini yang ku untuk epak kapi keng apa kita abadi. Tak beres pakun tang epak. Enje kok tak kerlang maelang otang re pakun otang sampai bila. Keng setiap perapaan keten dia dari apa serah nang kok kana. 3. Senyak bentar kaki leka. Boleh 3. kaki senyak bentar leka. Engkau menikin tak tahu karakter kaki leka. Engkau ribaring ngete leka ki ngatu leker leka. Pesen ruah yang kuya amain leker meni yang kuya tambah depan kaki. 3. Betin kakek di iyo. 3. Betin kakek di iyo. 3. Tine kana mon kiran lonas tangotang kok tokol hoy kana. Bisa enggak lek. 3. Apa senyak leka. Kaki jaga we petenah leka. 3. Dari magi. 3. Apa senyak leka. Kaki jaga we petenah leka.
3 Abbe, petena ada rem Kak Mat. Cek dengan diri ya, demi keamanan reng dina Kak Mat. 3 Abbe, petena ada rem Kak Mat. Cek dengan diri ya, demi keamanan reng dina Kak Mat. Du masa angkok pahabai ke bayi. Cek dengan segala sesuatu nereng dina nandir angkok kapi Kak Mat. Sekarang kok Kak Mat kok sampai dus letek kering lain de rem de Kak Mat. Aduh. 3 Ada paku nengkok setodus Kak Mat. 3 Ya mun dah iya leka. Usaha urus tetap pak aja Kak. 3 Ku tak iya Kak Mat. Ben pole. Matan ben pole. 3 Ku tak cerien lah Kak Mat. Ben pole ke tau tibi engkau tukang teku unteng kadina. 3 Itina mun jia leka. Urus 3 itina gulu leka. Engkau kindar kon hawi leka. Kindar mulai pepel leka. Jia bi kakek urus deh iya. Iti 3 Ya mun ngaji ya leka. Usaha urus setepak. 3 Ya mun ngaji ya leka. Usaha urus setepak aja Kak. 3 ya iya Kak Mat. Cek dengan dari barang ketodusen Kak Mat. Usaha petek tepakan jeri ya. 3 Apa iya? 3 Apa iya ceria? Entos dulu. Dari mah. Kan tak masuk akal ge. Cek karo ala ko celatong ya setipah mele mobil. Ya iya. Keng cek sak kasak ya. Kok ding deruwen cak nanti tekos pote. Tikus putih apa? Keng cek dong. 3 3 Kacong tak abadi ya. Aduh. Kok agak kalah rek kerek dile ya pikir deh. Tak tahu kok cek siapa deh orang. Aduh. Iya. Pak berdim mabuk nang. Kita monitor terus tak beli deh. Ya Pola sangku nyaman badai luaran ngarabi kacong. Putanya mana nangi pondok. Pak berdim mabuk nang situ ya. Dong. 3 Iki Pak. Apa yang lagu lagi Jong? Sombong Pak. Ya, mau tadi saya ke pola Jong. Wak pereng sebun temur orang ku aki Jong. Ada sebab katin buah naga buah naga roh. Kenapa Pak? Tidak sebun temur jadi laki sebab kalau jadi sagak sebab katin buah naga roh. Iki Pak. Tulis. Tuh Anu sih. 3 Mari Jong. Nastar ka sama. Mun lemari pereng wak bata susun aki Jong. Bata rapi dah. Roma jadi tili baca dan nama de kempang tau ngajana. Tuli ke sah angkat. Iki Pak. 3 Gerek. Sungguh nyaman ngaran nang dina. Dah kelakonin tapi lah tau bukti bi kaki Jong. Ya. Macam banyak under. Malam dan mojan. Saya suruh akit pak dia.
Tiga. Yang turun lagi nangan. Mak leko lako kapit. Suruh akil kapit. Mak tak cer. Kere. Siap. Go. Pak. Stop. Tiga. Yang. Kemarin jadi kapi ya? Kemarin tidak mareng. Duri na buah naga buang. Pas koceng ide lemu selek maren ya. Pas bederenge di sewa tong gentong bun laut atau ngare maren ya. Iya. Lepas mare kan lu kapi kok ki ontur susu kecak. Pada masih mulai maren tidak mare ya. Tiga. Macam tak nyaman nang luar ye. Tak suruh pipa. Aku nenangnya pun tuh ngakan tedung yang ngaji. Karena ku pulpen galakon. Nang luar, masya Allah. Lakar pesan apa lakar ongkuan dan pikir-pikir. Perlu terakili. Ya. Kalau minta beli ke pak ya. Mana nang dinah malah tele tak apa kok. Cakap nang pondok telah glowing. Songotan tak apa songotan nyaman nodi nang pondok. Karena ku maca kitab tok. Nang dinah lakarongku sarah. Mana sila dia setelah kucing suruh selek pipa. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Oke. Minta beli ke Pak Boy kah? Aduh, ya Allah. Tiga. Ini sudah. Terus. Tiga. Abah. Mak pada jadi kaki dong. Mari kelakon. Terus mana punten dia? Punten Pak. Oke. Apa mak ten puntenan kaki? Cek biko serawa mari kapi. Tiga. Tak kuat dulu Pak. Panas sekan tua. Ikan mangkana cong. Kaki biko serwa beli. Agak dari mun bede luar. Sarah, bede tak sarah. Tina beun mak le pada ngerasa akin apa sih kalau kongkok di nak stro tiba si agak dari ya pada. Yang sarah. Bede yang nyaman. Asal kaki glowing, ada sate poton. Tiga. Itulah mendaing tani. Nas panas mikir kita mulai. Magi sabar usaha maskeran toko kecol pe aja. Ongki gulu kasaki. Tiga. Ongki make tikel gulu kasaki. Oke. Ki matotok seraman kasa. Oke. Abah, tak ada habis. Yo tangga make baku kita matil kas make. Kita alas tersera. King kita dapat apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sana kok, hore aku hidup. Tiga. Hore aku hidup. Ding bing banget.